Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Cahya Rizka. Saat ini kita berada di salah satu warung kopi yang sangat terkenal di Banda Aceh, yaitu di Dapur Kopi. Tepat di bawah flyover Simpang Surabaya Banda Aceh ya guys. Nah, kalian mau tahu pasti kondisi siang ini di kota Banda Aceh jadi gimana kan? Ikutin terus videonya ya. Ada buah lagi di video. Coba lihat. Nah guys, Simpang Surabaya ini merupakan salah satu lampu lalu lintas, memiliki sarana ETLT, di mana setiap pengguna jalan dengan kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 yang melanggar bisa dikenakan sanksi atau denda ya guys. Nah, itu dia guys sensornya.